pozdraviti sve okupljene i zaželiti sretan Božić svima. I drago mi je da vas je toliko došlo, znači da vas zanima istina. Za sad toliko. Ok, dakle ja ću napraviti na neki način rezime. Mikrofon samo možete To je dobro. Dakle, ja ću napraviti na neki način rezime ono što se događalo u ovih par tjedana, da bi bolje mogli shvatiti sve manipulacije i sve štete koje su radili žene na ne stoji dobro mikrofon. Dakle, molio bi prvi slajd. Proći ćemo kroz ovih nekih 5 točaka. Dakle, na početku bjaše kava. Kava na Britancu sasvim obična kava. Ja sam uvjeren da ni Mile Kekin nije pomislio da HDZ stoji za toga, da je to velika uroka, da je to velika klopta. Međutim, očigledno kasnije, dvojac, Benčić Kekin, ili su potpuno krivo procijenili situaciju, ili su namjerno želeli iskoristiti tu situaciju kako bi Ivanu Kekin prikazali kao žrtvu i na taj način dobili neki dodatni poen u predsjedničkoj kampanji. Mile Kekin je ili dobrovoljno ili je bio prisiljen napisati post da ga je Nikica Jelavić obmanuo i da se predstavio kao nogometaš, a ne mafijaš. Što je apsolutno laž i sve je krenulo od toga. Svatko ko pozna Nikicu Jelavića zna da se on ne skriva iza drugih ljudi. Sa Nikicom Jelavićem znaš na čemu su. Nikica Jelavić nikad za sebe ne bi rekao da je mafijaš. Kad Zagrepčanu kažeš Nikica Jelavić, zasigurno ne pomisli na Nikicu Jelavića nogometaša koji nikad u Zagrebu nije živio do nedavno. Mile Kekin je pjevač od 54 godine, kojim je ured u birti, kao što kaže njegova supruga, i koji već 25 godina pjeva jednu pjesmu o tvrdim momcima sa zagrebačkog asfalta. Ne mogu vjerovati i jednostavno ne može biti istina da Mile Kekin ne zna ko je Nikica Jelavić. U nizu svojih istupa i Kekin i Benčić su jednostavno Nikicu Jelavića proglasili mafijašem, kriminalcem, čovjekom iz podzemlja, čovjekom s kojeg te nije lijepo vidjeti, pa ne možeš ni popiti kavu. Dakle, jednostavno sa građaninom drugog reda. Međutim, oni su zaboravili ili nisu htjeli znati da je Nikica Jelavić prije 20 godina oslobođen od svih optužbi za kaznena djela iz 90. godina. Radilo se o poznatom suđenju, praćeno je u medijima i nema čovjeka iz tog doba u Zagrebu koji to nije znao. Dakle, Nikica Jelavić je neosuđivan, on je punopravni građanin Republike Hrvatske. Njega, kao i sve nas ovdje i u Hrvatskoj, štiti Ustav i zakon. On je ljudsko biće, ima pravo na osobnost, čast, ugled i dobar glas. Zaboravljamo da smo svi pred zakonom jednaki. Jednostavno ne možeš gaziti ljudsko dostojanstvo. Ne možeš gaziti ljudsko dostojanstvo niti jednog čovjeka, pa nije Nikice Jelavića. To ne možeš raditi ni ako si član stranke Može. Onda ja kažem, ne može. I to će se vidjeti u nastavi. Dakle, nakon te prvotne informacije, nogometaš, a ne mafijaš, Kekin odlazi u policiju. To je bio noćni odlazak u policiju to je trebalo dati dramatičnost cijeloj situaciji. Pol noći ide u policiju, samo ako je neka frka. Dakle, oni kreiraju takvu situaciju, na taj način produbljuju klevetu, jer je Nikica Jelavić razlog za odlazak u policiju. Međutim, da li njima neko prijeti? Nije niko.
da li ih je napao ili prijetio napadom, pokušao napadom. Jednostavno ništa. Ništa se nije dogodilo, a oni kako bi kreirali žrtvu i kako bi klevetali na taj način Nikicu Jelavića, odlaze u policiju. Nakon policije dolazi do prave kulminacije klevete. Na čak 3 tiskovne konferencije Benčić, Ivana Kekin i drugi možemovci koji su bili spominju Nikicu Jelavića i kleveću. Na način da se na jedan histerični način govori o tome da je crta prijeđena u hrvatskoj politici. Jer da je ugrožena obitelj, da su ugrožena djeca Ivane Kekin. Stoga proizlazi da Nikica Jelavić se sprema napast obitelj, sprema se napast djecu Ivane Kekin. Za to nema niti jednog jedinog razloga, nijedne činjenice, nijedne naznake. Čisto izmišljena situacija, s jedne strane da se okleveće Nikicu Jelavića, a s druge strane da se, to je pravi cilj, stvori žrtva od Ivane Kekin, dakle očigledno jedna lažna žrtva. I ja razumijem da je politička kampanja, razumijem da svaki ima svoju taktiku i da želi pobijediti u toj kampanji, ali ne možeš u kampanju ući pomoću kleveta mojeg klijenta. Bar ne bez našeg odgovora. Međutim, ta kleveta je jača nego što se inače u društvu radi i u medijima, jer Ivana Kekin i Benčić koriste ovu kampanju, koriste što je Ivana Kekin službeni kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, što mi imamo obavezu, odnosno vi imate obavezu praćenja te kampanje i njoj su dostupni brojni mediji. I preko tih medija sve klevete prema Nikici Jelaviću postaju široko dostupne svim građanima Republike Hrvatske i na taj način ta kleveta postaje sve veća i veća. Međutim, usprkos toga, Nikica Jelavić gotovo da moli Ivanu Kekin, ispričajte se, recite jednu riječ i mene više nema u vašoj kampanji u kojoj ste me uvukli, nema tužbi, nema ničega. Međutim, Ivana Kekin to neće napraviti jer bi to bilo na neki način priznanje da je ona lažna žrtva. A poanta je svega ovoga, Ivana Kekin je lažna žrtva. I sad, nama nije bilo druge. Nismo sretni zbog toga, ni Nikica i ja, ali podigli smo tužbu. Mogli su ja i Said. Dakle, imamo privatnu tužbu, kaznenu. U odnosu na tu tužbu je se radi o kaznenom djelu klevete. U odnosu na tu tužbu šaljemo Jandrokoviću, predsjedniku Sabora, zahtjev za skidanje imuniteta Ivane Kekin i Sandre Benčić. Isto tako imamo tužbu za naknadu štete, to nije vezano za imunitet saborskih zastupnica i tu tražimo štetu zbog povrede osobnosti Nikice Jelavića. Dakle, to su te tužbe koje smo bili prisiljeni napraviti. I sad bi na kraju htio reći još nešto. U finalu ove afere, da je tako nazovemo, ubačeno je niz lažnih tvrdnji o tome da iza Nikice Jelavića stoji HDZ. Da HDZ je napravio ovaj politički spin. Da je HDZ stajao iza Nikice kad je odlazio na kavu sa Kekinom. Jasno, to su apsolutno netočne činjenice, apsolutno lažne činjenice, čak da uzmemo jednu bazičnu političku analitiku. Svaki glas više za Kekin je glas manje za Zorana Milanovića i suprotno. Prema tome, HDZ nema interesa da ruši Kekin jer je glavni protivnik HDZ-a Zoran Milanović. Ali ima i druga stvar koja je mene osobno vrijeđa.
Tko normalan u ovoj državi koji je malo pratio javnu scenu poslije 30 godina može reći da ja radim nešto u korist HDZ-a. To nije normalno. Ja sam od nastanka HDZ-a, od Tuđmana pa do Plenkovića, uvijek bio kritičan prema HDZ-u. Za mene osobno je to uvreda. Prema tome, ako je neko od vas mlađi, pitajte svoje urednike pa će vam potvrditi da ja i HDZ jednostavno zajedno ne idemo. Ali ne idemo ni zajedno ni ja, ni ekstremni ljevičari iz Možemo, ali to je druga priča. U svakom slučaju, s druge strane, zaboravio u mene, Nikica Jelavić, on je potpuno apolitična osoba. Ja bi se kladio da on nije ni znao da je neka kampanja u Hrvatskoj. On ne prati dnevnike. Zasigurno prije ove kave nije ni znao tko su sve kandidati. Dakle, stavljati njemu da je se povezao sa nekom političkom strankom je apsurd. Međutim, da li je neka politička stranka i neki pojedinci koji djeluju na javnom prostoru iskoristila ovu situaciju? Da. Apsolutno da, ali to nema nikakve veze sa Nikicom Jelavićem. Naime, ja shvaćam i te političke stranke, političke djelatnike koji nisu mogli propustiti ovakav, što mi kažemo, zicer. Dakle, to kao kad vam neko pred golom protivnik nabaci loptu, pa ne možeš izdržati da im ne šutneš. Tako i ponašanja diletantska iz ekipe Možemo, koji su 3 tiskovne konferencije djelomično ili sasvim svetili Nikici Jelaviću i otkrili sve moguće bokove, a to ne možeš izdržati, a da političkog protivnika u tom figurativnom smislu ne šutneš. Međutim, to nema veze sa Nikicom Jelavićem. On jednostavno je oklevetan i ja kao njegov odvjetnik štitim njegova građanska prava, a on štiti svoju čast. I to je ime. To je bit cijelog sukoba. Za njega je ovo osobna kleveta, osobna odnos sa Benčić i Kekin, i kada prođe sve ovo, kada ovi različiti načini koje nismo do sada vidjeli, bizarne taktike u političkoj kampanji se zaborave, ostaće gola istina iz ovog predmeta, a to je: oklevetali ste Nikicu Jelavića i morat ćete se suočiti sa posljedicom toga. Zašto ste baš Nikicu Jelavića izabrali da ga klevećete? Ja ne znam. Da li je to baš bilo pametno? Ja ne bih rekao. Ali Nikica Jelavić ima sva svoja građanska prava i svim zakonskim sredstvima ćemo ga zaštititi. Hvala. Evo, sad ja se nadovezao, slažem se sa svime što je rekao moj odvjetnik. Znači, ova presica i moje ponude pojavljivanja u javnosti predstavljaju moju nužnu obranu. Znači, da se branim od tih kreveta, od tih napada. Zamolili smo gospođe iz Možemo da se ispričaju, da su one to učinile. Ne bi bilo toga, blagdansko vrijeme, Božić, vrijeme oprosta, taj ružan slučaj bio bi završen za javnost. One to nisu učinile, nego su nastavile sa agresivnim histeričnim napadima, doslovce. Moje mišljenje je da je prije njihovih presica trebalo staviti napomenu uznemirujući sadržaj. Jer moj dojam je da te njihove presice djeluju loše na mentalno zdravlje gledatelja. One su nastavile s tim i čak su počeli spominjati familiju, djecu, da su žrtve, znači ugroženost obitelji. Znači, ja sam ugrožen, oni mene napadaju na tim presicama, ja sam zbog njihove političke kampanje ugrožen. Moja djeca su punoljetna, ali djeca od mog istoimenog nečaka su maloljetna. On ima 3 djece koji u školi rugujem se, zafrkavaju, djeca dolaze kući, pitaju svoje roditelje zašto nas neko napada, šta se dešava.
Znači, malo jednu djecu ima moj dečak koji se zove isto kao ja, znači, zbog tih njihovih ispada. Znači, da nije bilo toga, taj ružni slučaj bi za javnost bio završen, da su oni ispričali. Pošto su se oni odbili ispričati, slijede dalje ti potezi, znači opomena pred tužbu i onda tužba. Znači, ja sam protiv svoje volje, protiv znanja i sudjelovanja uvučen u njihovu političku kampanju, znači bez ikakve namjere, i onda su oni očekivali sa iznošenjem tih salvi, neistina, laži i uvreda, da ću ja možda sagnut glavu ili podvit rep, jer sam ja po njihovim tumačenjima kao kontroverzan, ali naravno nisam do sad podvio rep, pogotovo kad me neko napada, a i u pravu sam, znači to se nije desilo. I zato to što se dešava danas i što će se dešavati u buduće, ti sudski procesi, to nije moj izbor, to je njihov izbor. Ja sam na to bio prisiljen. Cijela hrvatska javnost zna da je Mile Kekin prvi obavijestio javnost nekom kvazi šaljivom, uvredljivom objavom na Facebooku, gdje je, zamislite, on se drznuo mene optužiti da sam se ja lažno predstavio. Znači, to je jednostavno, to je, kad bi on to objavio, ja sam, kad su gospođe ove iz Možemo isto te konferencije održavali, ja sam samo zamolio gospodina Kekina da kaže istinu, što on nije učinio, i gospođe su još više nastavile sa tim svojim lažima i uvredama i počele su me stavljati u kontekst sa osobama iz političkog života, iz vrha političkog života Hrvatske, koje nikad nisam ni upoznao, a kamoli progovorio s njima ili popio kavu. Znači, ja se politikom ne bavim, politikom se bave oni. Ja imam 62 godine, nikad se nisam bavio politikom, ni javno, ni tajno. Znači, niti ostavljeni klopki, koje kakvi, kako oni to kažu. Možda malo ljudi zna da sam ja doktor veterinarske medicine, to je moje zanimanje, a tim poslom se nisam bavio nikada, osim iz ljubavi prema životinjama, volonterski. Upoznajući takve ljude, nadam se da će se složiti, lako je zavoliti životinje. Životinje ne lažu, ne optužuju druge za ono što čine same, a okrutne su samo kad su ugrožene ili kad svoje mlade brane. Citirao bih George Orwella, knjiga Životinjska farma, to je jedna satirična novela basna, gdje životinje preuzimaju vlast na toj farmi i onda one jedna grupa životinja, zbog pravdanja nejednakosti izbace parolu: sve su životinje jednake, samo su neke jednakije. Pa tako familija Kekin i Možemo smatraju za sebe da su jednakiji od drugih i da mogu nekažnjeno obmanjivati hrvatsku javnost i suditi drugima bez suda. Ja sam ih zamolio da to ne rade, da ne bi bilo njima suđeno. Oni su nastavili s tim, sve ovo je njihov izbor, nije moj. Znači, sada dolazimo na konkretan jedan dokaz. SMS poruka, znači, niko ne spominje, tiče se da sam ja zvao Milu Kekina s nepoznatog broja, lažno se predstavio. To uopće nije istina. Ja sam čovjek poslao SMS, on kaže SMS. To je broj. To je u porukama, evo tekst. 5. studij, 10 sati, 14 minuta. To je iz mog telefona. To ćemo na sudu, ovdje su izlisti poziva s mog računa. Znači, to će se na sudu utvrđivati ko je koga zvao i kada. Znači, kad se kaže, ako laže koza, ne laže rog, tako? Sad, znači, on je mene zvao nakon tog SMS-a jedno sat vremena i kaže, ima neki koncert u tvornici, ajde posle koncerta, ok, ja se slažem. I meni se oko tog slučaja stvarno nije žurilo. Znači, on je birao tajming kada hoće da se vidi. I nakon mjeseci nešto sam ga ja nazvao, odgodio me za sutra.
Znači, tajming mu odgovarao sutra, znači on je birao i tajming i mjesto sastanka. Sada, zašto oni prešućuju taj SMS? Zašto prešućuje Mile Kekin? Zašto taj SMS prešućuje Možemo? Od javnih osoba gradonačelnik se jedini izjasnio o tome i rekao je da Mile Kekinu više vjeruje nego meni. Eto, zanima me da li će i sad više vjerati poslije ovoga, a zamolio bih vas novinare i hrvatsku javnost da pitate zašto su Kekin i Možemo prešućivali ovaj SMS. Znači, ja se nikad nisam lažno predstavio, za razliku od njih koji se lažno predstavljaju. I oni drsko lažu u lice cijeloj hrvatskoj javnosti i hrvatskoj policiji. Isto lažu. Znači, kako ti treba da sam njega zvao, a SMS, znači, volio bih da je pitate sada zašto su to prešućivali. To pa eto, ako možda misle da je to falš, evo tu su svi pozivi, a kad dođe sud, eto Mile će imati svoj ispis pa ćemo vidjeti ko je koga zvao. Znači, zašto su lagali? Zato je ta laž u lažnom predstavljanju, to je temelj njihove kampanje na koji su odlučili da krenu na način da eto, mene uključe, na način da ja radim za nekoga, postavljam klope i tako dalje. Oko ovog slučaja, taj slučaj je puno ružniji nego što se percepcija sada. Znači, taj slučaj je puno ružniji nego što se čini u javnosti i iznenadit će se mnogi kad izađu neke stvari na vidjelo. Mi smo pripremili cijeli dosije za sud. Tako da cijeli dosije toga slučaja smo pripremili i o detaljima tog sastanka, razlozima sastanka i sadržaju tog sastanka ćemo govoriti na sudu. Vidite se, dođemo momentu malo. Evo, htio bih da vidite, moj nečeka stane pored mene. Samo sekundu jednu, dođe. Možete vi zamisliti da 5 minuta pričate sa mnom, a u biti da mislite da pričate s njim. Je to moguće? Zamislite na sudu sada pred sudskim vijećem, da sudac gleda i da čovjek kaže Mile Kekin da je pričao, da je mislio da priča s njima, da je pričao sa mnom. Vjerojatno bi ga sudac poslao na vještačenje. Ne znam u kakvom bi čovjek trebao psihičkom stanju biti da priča sa mnom, a da misli da priča s njim. To je, hvala. Sad ima u Lidinju park prirode u Hercegovini, tamo ima jedan hotel, zove se Hajdučki brod, tamo se manifestacija već 25 godina održava u takmičenju ulaganju, dobro slaži i ostane živ, se zove ta manifestacija, to je onako humor neki. Mislim da bi Mile Kekin u jakoj konkurenciji sa svojim nevjerojatnim lažima tamo pobjedio sigurno. Ako ima takmičenje u parovima, ona i gospođa bi sigurno pobjedila. Znači, oni u biti, oni se zovu Možemo, ali on Možemo, lažemo da se mogu zvati. Eto, to je za sada sve. O detaljima sastanka, razlozima i sadržaju, što govoriti o sudskim procesima, bitno je na sudu da se utvrdi sve šta je bilo. Hvala vam, sada možete ostati na dnevku, ćemo ostati malo sa dnevku. Možete zapravo reći, jeste li svjesni da do sudskog postupka vrlo vjerojatno neće doći jer se uobičajeno, sigurno zna vaš odvjetnik, ne bi odgovarao na vaša pitanja danas, hvala. Imunitet za... Odmah ćemo odgovoriti, dakle imamo 2 sudska postupka, jedan je parnica. Imamo 2 sudska postupka, jedan je parnica za povredu osobnosti, tu nema imuniteta, a isti su činjenice i isti su dokazi. Drugi ste vi u pravu, ali imunitet se ne skida sam, ali što ako im imunitet bude skinut nekog drugog razloga, njima prestane saborski mandat, mi onda dolazimo na red. Prema tome nije uzrodna ta privatna. Gospodine Jalović, vi nama niste ništa rekli o prirodi te kave, zašto ste zvali Milu Kekina. Ne želite odgovarati na pitanje? Ja sam htio ovdje objasniti da Mile Kekin laže. Znači, evo ga, to je dokaz čvrst, a na sudu
govoriti o Ali drugim nas zanima razlozima. zašto ste zvali Možete Milu možda Kekina samo na kavu? reći Da se malo okvir, strpiti do sudskih procesa. okvirno, je li to trebao biti poslovni razgovor ili privatni Morat slučaj? ćete se strpiti do sudskih procesa da se ne ponavlja. Hvala vam. Molim vas, Ispada da evo, Ivana znate Kekin govori gospodina istinu, Kekina, jer vi ako ste se ne ovako želite izravno ništa obraćali? objasniti. Otkud ga poznajete, jeste li imali s njim neki odnos ranije? I to je to. Evo ovo nije za sudske procese, otkud onda ako kažete da ste mu se ovako privatno obraćali, otkud ga ranije poznajete? Kako ste odnosi bili? Mile mene dobro pozna. Dobro zna mene Mile. Od ranije se poznajete. Dobro me poznaje. Kad se poznajete od ranije. Šta nije jasno, Jel- pa ne poznamo se u budućnosti. Znamo se Jel to Ništa jasno. neki poslovni aranžman ili ste fan hladnog piva? Ja sam veterinar, ja sam branitelj. Nema.